21. vek i razvoj novih tehnologija doneli su sa sobom i mnoga nova zanimanja. Jedno od najpopularnijih je influencer. Iako reklamiranje na društvenim mrežama možda ne zvuči kao pravo zanimanje, sve je više onih koji se opredeljuju za ovaj posao. A da li ljudi znaju čime se influenceri zapravo bave? Ostavljanjem utiska na nekog, ne znam. Hvala. Ne znam. Pa ja smatram da je influencer čovjek koji zarađuje na osnovu reklamiranja brendova. Nemam pojma, ne znam. Reklamiranjem proizvoda na društvenim mrežama na kojima imaju puno pratilaca i onda ih kompanije čiji su to proizvodi plaćaju za to. Influencer je osoba koja podržava određeni proizvod, radnju ili mesto i za to je plaćena. Najčešće su to stvari koje osobe i privatno vole, kao što su šminka, putovanja, hrana ili bilo šta drugo. Ukoliko influencer uspešno prenese svoju strast, privući će publiku i određenu ciljnu grupu. Kada influencer postane zapažan, kompanije stupaju u kontakt sa njim sa ponudom za saradnju. To je dovelo do radikalnih promjena u načinu marketinga. U decembru, kad sam ja imala najviše posla, i sećam se, sedim u kafiću, slikam kafu i napišem radna subota, devojka me napala, kako te nije sramota da kažeš da je radna subota, kad samo ispiješ kafe po kafićima. Ja kao ono, ne, nikako ne. Petar Vasić, marketinški stručnjak, zalaže se za inovativni pristup reklamiranju i objašnjava zbog čega daje prednost influencerima. Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić i gledajte 102. epizodu u kojoj ćemo da pričamo malo o influencer marketingu. Generalno, ako gledamo neki ljudi koji zarađuju od svog influensa nad nekom ciljnom grupom, možemo da kažemo da su to eksperti u jednom, da kažemo, segmentu koji ljudi njih prate zato što imaju nešto da kažu, znaju i imaju dovoljno znanja o nekoj oblasti i na taj način u stvari utiču na ljude. Ja sam s tobom podelila neku priču ili podelila neki savjet ili podelila nešto što volim. Jeste, imaćeš taj moment da ispromovišeš neki proizvod novi koji je izašao, ali ja zaista nemam evidentnost toga koliko je neka kampanja uspešna zato što je 10.000 ljudi pokazalo jednu maskaru. Ljudi pogrešno shvataju da ako imaš puno pratilaca da si ti influencer. To apsolutno nije istina. Ti možda imaš milione pratilaca i nisi nikakav influencer, odnosno pametne agencije te neće uzeti, zato što si možda samo lepa devojka i imaš gomilu fetišara koji gledaju, ne znam ja, kako ti izgledaš. Mikroinfluencer, ja mislim da je dosta jači. Zašto? Zato što taj influencer prvo gaji taj svoj community, može da im odgovori na svako pitanje, može na svaki komentar nešto da kaže. Tijana Milovanović interakciju sa svojim pratiocima ostvaruje kroz lične priče u opisu fotografija u kojima svako može da se prepozna. Koliko god je Instagram fotografija, mislim da je ta reč koja je ispod ipak mnogo vrednija od same fotografije. Moje odnos prosto sa ljudima koji me prate ne zasniva samo na tome, dajte da vam ja preporučim nešto, nego je tu uvek neka dodatna priča s kojom se povezujemo. Nebitno da li je to priča o mom odnosu prema poslu, mom odnosu prema životu, članovima porodice. Mislim da je to ono gde se povežeš sa ljudima. Mi razumemo kao, ok, on ima kredibilnost i zbog toga ja ću da mu verujem i kada počne da mi plasira neki produkt, pošto sve ovo do sada što je pričao ima smisla, kapiraš? Tako da iz tog razloga to ima svoju težinu. To je recimo kao pre neke novine koje su imale kredibilnost, recimo Politika ili slično, i kažeš, njima verujem, šta god da se pojavi tu, ja ću zato da platim reklamu tim novinama. Novinari su bili faktički influenceri. Ti imaš novinara koji, ne znam, izveštava o političkoj sceni, on je čovjek koji se razume u politiku. To je tadašnji bio influencer, sada samo imamo ljude koji su se odlučili da to budu, ne treba im gatekeeper, odnosno ne postoje gatekeeperi, nekih kompanija, nekih novina, koji su samo rekli, ok, ja se ovim bavim, ja ću da budem influencer što se toga tiče. Iako niko ne može predvidjeti kojim putem će se ova karijera kretati, stručnjaci smatraju da su influenceri budućnost marketinga. Mi smo zaista blagoslovena generacija koja može napraviti svaku svoju veštinu uz malo truda. Znači, uopšte ne treba puno truda, samo treba skapirate u čemu ste najbolji, šta volite da radite i da probate povežete te dve stvari. Problem vršnjačkog nasilja je prethodnih meseci u Srbiji ponovo postao aktuelan. Veliki broj uznemirujućih priča je iz osnovnih i srednjih škola dospeo u javnost i tako učinio ovaj problem vidljivijim nego u prethodnom periodu. Ipak, kako su se u svemu tome snašli mediji? Koliko pažnje mediji obraćaju kada izveštavaju o ovoj temi i koliko zapravo poštuju medijske zakone i kodeks novinara Srbije? Miloš Miljković, novinar dnevnog lista Danas, ističe da je izveštavanje loše, jer deca koja su pretrpela nasilje nisu u prvom planu medija tokom izveštavanja.
Uopšte u eri kada se mediji vode isključivo logikom kapitala, koja je vezana za senzacionalizam, onda je bespredmetno govoriti uopšte o nekakvom korektnom izveštavanju kada je u pitanju vršnjačko nasilje, pošto takve priče prodaju novine. U Srbiji je ova oblast regulisana Zakonom o javnom informisanju i medijima, kao i Kodeksom novinara Srbije. Takođe, regulatorno telo za elektronske medije je ovu sferu uredilo pravilnikom o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga. Kako se navodi u članu 4 ovog pravilnika, zabranjeno je prikazivanje brutalnog nasilja bez naročitog programskog i umetničkog opravdanja. Kakve uslove bi mediji trebalo da ispune prilikom izveštavanja, objašnjava Dejan Milenković, profesor Fakulteta političkih nauka na predmetu medijsko pravo i medijske politike. Kada to stavimo u kontekst vršnjačkog nasilja, treba biti obazriv da se ne objavljuju imena i prezimena maloletnika u bilo kom obliku postupka ili ono što je u vezi sa njima. Treba voditi računa da kada se objavljuju snimci maloletnika, da njihova lica budu zamagljena. Imate tu čitav niz, kako da kažem, regulatornih tela, između ostalog upravo i REM-a koji bi trebao da vodi računa o takvim pojavama kada je reč o elektronskim medijima. Milenković napominje da su zakoni u ovoj oblasti dobro uređeni, ali da to samo po sebi nije dovoljno. Ono što ja mogu da vam kažem, jeste da ne možete sve normativno da uredite, to je prva stvar. Druga stvar jeste da ti zakoni apsolutno korespondiraju sa evropskim standardima. I treća stvar, ono što je moje iskustvo od 2000. godine, da vrlo često mi težimo nekim vrlo visokim standardima koje postoji u zakonodavstvu, ali se kasnije realno ne mogu ili se ne žele implementirati. Prema tome, za to je sve potrebna i politička volja. Kada nema dovoljno političke volje u implementaciji standarda, vi možete imati jako lepe zakone, ali ti zakoni ostaju mrtvo slovo na papiru. Međutim, kakva je sprega između teorije i prakse? Novinar televizije Pink Milan Raonić razume zebnju onih koji se protive prikazivanju snimaka vršnjačkog nasilja u medijima, ali ističe i drugu stranu priče. Mi kao jedna TV kuća moramo prosto da izveštavamo o tome, trudimo se da se pridržavamo svih načela, pošto su u pitanju maloletna deca, odnosno maloletne osobe, da ih blurujemo, da se ne vide njihova lica, ali po internetu kruže često originalni snimci gde je prosto sve, da se tako izrazim, na izvolte. Profesor Dejan Milenković kaže da je upravo na internetu situacija najmanje uređena, gde brojni mediji krše novinarske kodekse, a neretko i zakone, insistirajući na dramatičnim naslovima i snimcima nasilja. Čak i ako to ne rade, način na koji se to plasira u medijima je suprotno zapravo stavu da decu, odnosno maloletnike, treba zaštititi. Sve je u kontekstu prodaje medijskog sadržaja i zbog toga mediji izveštavaju na jedan senzacionalistički način. Da li mediji o vršnjačkom nasilju izveštavaju na dovoljno dobar način? Pitali smo i studente novinarstva Fakulteta političkih nauka. Mislim da se često izveštavanjem o nasilju samo senzacionalistički skreće pažnja sa realnog problema, da se ne radi nešto previše u društvu na tom pitanju, prosto samo da služi to izveštavanje o nasilju za skretanje pažnje. Iskreno mislim da izveštavaju dosta dobro i objektivno, ali bi trebalo da bude malo detaljnije i malo učestalije, pošto je problem stvarno veliki. Pa nažalost loše. Iskreno mislim da nasilje generalno prodaje novine, a samim tim to se odnosi na vršnjačko nasilje i mislim da je u pitanju da se ne pristupa tome adekvatno, da se izveštava senzacionalistički, da se udara na emocije mnogo više nego što bi to zahtevala takva tema. Tako da mislim da je loše. U istraživanju UNICEF-a i Udruženja novinara Srbije iz 2012. godine ukazano je da je u skoro 20% slučajeva identitet maloletnika koja su pretrpela neki oblik vršnjačkog nasilja bio u potpunosti otkriven. Novinarski kodeksi nastavljaju da se krše i danas, ali uprkos tome mediji do sada nisu bili kažnjavani. U želji da dobijemo celokupnu sliku, obratili smo se regulatornom telu za elektronske medije. Međutim, oni su odbili da daju komentar o ovoj temi, te rešavanje problema trenutno nije na vidiku. This is one of the most beautiful arias ever written. Watch them closely for any reactions. You see, it's not just any music. It has to be the music that's right
for them. It's like they're only moved by music that moves them. I haven't found anything that moved Bert yet. Da pre 7 godina nije otkrio blagotvorno dejstvo muzike, Goran Musić danas možda ne bi bio zdrav čovek. Sve analize ukazivale su da srce više ne funkcioniše onako kako bi trebalo i on se našao u predinfarktnom stanju. Slušajući uz lekove muziku koja mu prija, normalizovao je svoj pritisak i postao, kako kaže, mnogo smireniji čovek. Ja sam to prihvatio, tu muziku, kao lek. Uzmete lek, treba popijeti ujutru lek, tako ja ujutru stavim slušalice na uši i sad sedim u slušalicama, slušam ne radeći ništa, nisam čak ni čitao novine da se ne iznerviram. I lepo krenem tako po malo, meni se to pređe u naviku. Još su stari Grci verovali da muzika ne sme da služi samo pukoj zabavi, već da ima isceliteljske moći. Vekovima kasnije, na ideju kako da muzikom lakše izleči svoje pacijente, došao je i dr. Predrag Mitrović, kardiolog. Kad imate bolest srca, infarkt miokarda ili oštećenje srca, koje stalno radi 365 dana po 80 godina bez prestanka, ako jedan deo srca ne radi bolestan je, vama je najbitnije da ga ne izlažete povećanom pritisku, da se srce ne širi kao lopta i da radi što sporije, a da ipak vrši svoju funkciju. Dakle, da se srce uspori i da oborite pritisak. Dakle, priča je jasna. Ako muzikom uspete preko nervnog sistema i mozga da izazovete usporenje srca i pad srčane frekvencije, vi ste rešili problem. Problem se rešava tako što se tačno određenom muzikom izaziva lučenje endorfina, takozvanog hormona sreće. A koja je to muzika određuje se za svakog pacijenta posebno, prvenstveno praćenjem refleksa zenice. Ništa ću zamoliti samo da stavite u slušalice. Dobro, hvala. Slobodno stavite. Ja ću vam pustiti sada određene muzičke žanrove i vi ćete ništa, samo ćete slušati, nemojte ništa da govorite, samo probajte se koncentrišete na muziku koju čujete i ništa više. Svaki muzički žanr sluša se po 30 sekundi, nakon čega se mere reakcije organizma. Zatim se u žanru koji najviše prija organizmu odabira tempo, tonalitet i brzina kompozicije za svaku bolest konkretno. Pacijenti, recimo, koji boluju od povišenog krvnog pritiska, treba da slušaju muziku koja je brzine od 80 do 120 otkucija. Dakle, govorimo o onim otkucajima metronoma muzičkim. Za svaku to stanje, za svaku bolest je prosto definisano koji je to raspon tempa koji određeni pacijenti mogu da slušaju. Pacijenti treba da slušaju muziku ujutru i uveče po 12 minuta, jer je to vreme dovoljno da se izluči potrebna količina endorfina koja će trajati do sledećeg slušanja. Da bi izazvala pravi efekat, muzika treba da bude bez teksta i neprepoznatljiva za pacijenta. Zato što je takođe istraživanje pokazalo da ukoliko pacijent unapred zna šta će se dešavati, on zapravo muziku sluša na jedan sasvim drugačiji način. Dakle, ne sluša je kao lek, nego je sluša kao neko ko želi da čuje to zato što voli to delo i zato što mu je to nešto prepoznatljivo. Kada su se dr. Predrag Mitrović i muzikolog Aleksandra Paladin udružili u svojoj ideji da muziku primene kao lek u lečenju srčanih bolesnika, mnogi su bili skeptični. Ipak teško bolesni pacijenti bili su voljni da pored lekova probaju i ovaj novi recept. Za svoj rad oni su 2009. godine, nakon 7-godišnjeg istraživanja, dobili specijalnu nagradu na Evropskom kongresu kardiologa. Tako su mi praktično posmatrali 740 bolesnika, 370 onih koji su slušali muziku i 370 bolesnika koji su bili kontrolna grupa koji nisu slušali muziku. Mi smo ih pratili 5 godina. Dakle, nakon izlaska iz bolnice, posle mesec dana, pa 3 meseca, 9 i 12 meseci, onda nakon svake godinu dana, oni su dolazili redovno, menjali smo im stalno muziku koju slušaju na svakih 2 do 3 meseca. Muzika zaista može da bude lek, što su pokazala i mnoga istraživanja. Ona se kao lek primenjuje u različitim medicinskim disciplinama, više od 2-3 decenije u domenu psihologije i psihijatrije, a u medicini ona dobija sasvim novo mesto kada su u pitanju bolesnici koji imaju problema sa kardiovaskularnim sistemom. Verovali ili ne, ali nauka je dokazala muzika zaista može da leči. Zato, umesto recepta za lek, uzmite muziku na recept. Malo Bachove muzike može vam sniziti pritisak
Verdi vam možda može ublažiti migrene, a Glinkine kompozicije vam možda čak mogu isniziti nivo šećera u krvi. Kao vrsta predodređeni da budemo osetljivi na vibracije, različite vrste zvučnih vibracija, muzičkih vibracija. Dakle, otud muzika ima dejstvo na sve ljude, različito dejstvo naravno, u tome je njena moć i njena veličina. Kome muzika najviše pomaže? Odgovor je vrlo jednostavan. Ona najviše pomaže onima kojima je najpotrebnija, odnosno kojima je pomoć najpotrebnija. To je prosto nekakav gotovo prirodni zakon. Iako je ceo život svakodnevno muzika svuda oko nas, mnogi nisu svesni njene lekovitosti koju često otkriju tek kada nemaju drugi izbor. Da, poslušao bi doktora i slušao bi tu vrstu muzike koja bi mi pomogla. Samo čovjek sebe da treba da dovede u to stanje smirenja i verovatno muzika pomaže svemu tome. Možda, nisam siguran. Čuo sam da pomaže nekima, ali to nisam siguran. Ništa, nema šta, bez komentara, ništa ne verujem, to je to. Ali trebalo bi da verujete, jer i istorija i mnoga savremena istraživanja potvrdila su korisnost muzike. Rezultati koji su dobijeni u radu sa kardiovaskularnim bolesnicima bili su i više nego pozitivni, pa su pacijenti sve više želeli i slušali muziku. Ti pacijenti koji slušaju muziku u odnosu na kontrolnu grupu bolesnika koja nije slušala muziku imali su bolje preživljavanje. Znači, statistički značajno bolje. Ređe su umirali, ređe su imali ponovo pojavu infarkta miokarda, imali su niže vrednosti krvnog pritiska i mnogo ređe su dobijali pojavu srčane slabosti. Ideje za lečenje muzikom se ne završavaju tu. Iako je ovo istraživanje još u domenu nauke, planira se otvaranje prve muzičke koronarne jedinice koja bi bila jedinstvena u svetu. A naši lekari, zajedno sa kolegama iz Evrope i Amerike, koji su prihvatili ovakav pristup lečenju, pokušavaju da blagotvorno dejstvo muzike prošire i na druge grane medicine.